Miyerkules, November 27, merapat yaing patenakan 2024 King Robinson Star Mills, Pampanga. Metong yay ni karamikara kala aktibidad para king kapag masusyan ng Sinukuan Festival 2024. Kinat mo yung venue pa uli dareng estudyante, ang pongkaya nakang Kapampangan na may kyabe king ligligan, ang may nibat kareng miyaya liwang eskwela, alimuking Pampanga, nunay pati kareng aliwang probinsya king Central Luzon. Muli sabi ng patenakan, Quizbee, nung ka rin, dakalaya babalo rin kay katamong kainakan, lalo na kayong history ng Pampanga. Bistaman makatranslate lahi English rin kutong, kailangan dang sagot ng participants king amano siswan. Ing aktibidad, kano kabudligligan. Paralan niya mo naman kano iti, mangpasik na nga ing belwan da rin kayanakan, karisking pamanyalitang Kapampangan. Yung kay katamong amana, dapat tayo may pamana. Yan mo rin, yung kay katamong gagawan, titipunan tala rin yung kayanakan na rin. At luya kategory ing patenakan, ating elementary level, junior high school level, at senior high school level. Para king elementary level, makasentruya king history, culture and heritage on Pampanga, din ko tanga kailangan dang sagutan. Philippine history naman ing para ka ring junior high school. Kabang Philippine Revolution naman ing topic da ring senior high school. Agpangkang Luis Lumanog, ing Regional Education Program Supervisor for Araling Panlipunan ng Department of Education o DepEd Region 3, maragulyang parasan ing ligligan uling magsilbiyang dala nini, mang manatili ang mabiyeng kasalaysayan ng pongkultura ning pakamalan damong probinsya lakwas na karing Kapampangan learners. Maging contextualize po in karela nga babalo ne nunung no ka rin bukod king tuturuta mo na atyo king kakatamong curriculum king DepEd mas midadagdagan na po kay baluan king kakatamong kulturang Kapampangan. Samantala, para kareng aliwang kayanakan na may kapakyabe at bisang sumubok king patenakan king tuto king banwa, malugod dala kanong tanggapan deti. Amuyutan tala po rin hanggang miyayaliwang eskwela, schools division offices, Kapampangan para makapakyabe kining patenakan. Menu lilang Sinukuan medals ring participants, Sinukuan trophy naman para king karelang school, certificates at cash prize ring menyambot king ligligan ning Kabiasnan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.